naton. Amen? Diri always naghatag sunshine. Yan ang adlaw, sagana ka. Buwas, wala ka nagana. Diba? Because life has a lot of seasons. May summer, may winter. Now the question is, how do you usually respond kapag aada ka sitwasyon nga kundiin may mga delays hai mo kinabuhi? How do you usually act knowing nga as a human being sanay kita madali? Gusto naton abrupt. We love instant. Gusto naton aadadayon. How do you usually respond? I remember mga bugto, ang classmate na akong kuya, when they graduated elementary, actually, ito nga yung classmate, sangkay ko liwat, nagtitinawa na akong kuya, inistorya niya amon, kinasaring mo nini nga yung classmate. Pagkahaman na era graduation, Ting, maram ka? Di rin ako school high school. Ha? Kaya ano? Kaya kita ala ko no. Huna-huna ala ko no. Ma-eskwela ka ko no high school, upat ka tuig. Ma-eskwela ka college, another 4 years. So 8 years. Kahaman mo kuno pag-eskwela, mamimiling ka trabaho. Pag makabiling ka na kuno trabaho, mamimiling ka kuno asawa, kay magpapamilya ka. So ansya man lang ngayon kuno gihapon, gabay na lang kuno diretsok mamiling trabaho, tapos mamilingin asawa. Bahani di ba? Grabe niya logican niya life. Ngan ungod manggod. Ginmimin manggod niya. Wari manggod niya eskwela. Honestly, wari manggod talaga yung eskwela. Namiling hiya na may diya trabaho. Di rin hiya trabaho nga like hanon mga professionals, pero may trabaho ya. Pero hasta yan, wari pa hiya asawa. kasi niya sugod lang to kadali. Kasaring mo. Ano mga babae, may trabaho lahat yung bibiling. Di rin liwat. May eskwelahan liwat. Sometimes mga bugto, we are like that. Gusto natin shortcut. Gusto natin malaksi. That's why, di ba gusto natin instant noodles? Ay, para din ako magkinuan, maglinaso pa. That's why, it is very nature talaga ito tao. Nga gusto natin instant, gusto natin malaksi, gusto natin madali. Kay kundiri, kay ano man na-invent ang mga machines. Di ba? So, ibig sabihin, normal talaga ito as tao, gusto natin malaksi. That's why may mga machines, may calculator. Diri ka na magsisinurat anay, pidlot-pidlit na la, di ba? May na result. Because humans always want hinmalaksi. Hanuna nga panahon, kapag nagsusurat nga ni kita, if there is something that you want our loved ones nga hirayo, nga mabaruan, ano itong ginihimo? Di ba nagsurat pa to dan una, kaya di pa uson cellphones. Ba, surat? So, padara ka post office. So, example, ani mo tatay, namatay yan na, tapos ani mo bugto kay ato hirayo nga lugar, magsusurat ka, ate, yan akong hitatay, waray na. Di ba? Tapos ipapadara mo ito. Pag abot ito nga surat nga to iya, ani mo tatay, ginlubong na. Masugod dito, so waray na yatay mag-mourn. Okay, lubong naman ngayon. Ba? Or, nagpasabot ka nga, burod kaya na. Padara mo ito nga surat hadto nga panahon. Pag abot ito nga ito ni mo papadadaan, ani mo anak 1-year-old na. Grabe malot kay iya. Nagbinaktas ka na surat. See, that's why gusto natin malaksi kaya gin-invento ang cellphone. Diba? Nakikitaan mo dayon o sa laka-click o nakikitaan mo na kung hain niya. So ganito, kaya itawa talaga, gusto natin malaksi. Even na natin mga cash transactions. Gcash na la. Pero ito ni mo utang, 550. Okay, send na ni mo Gcash account. Sugad nito kadali yan na. You know what mga bugto? Diri tanan nga instant is maupay para aton. Not all instant is right for us. May mga instant nga ikakabagsak naton. Diri nga tanan nga instant tama. Especially when it comes to decisions. Decisions are very important. That's why it needs to be considered very well. Diri la basta-basta. Amen po ba? Hita nga tanan nga anhiya na. Mostly aton siguro mga 10 years old and above, di ba? Siguro pinakamanghod din ni aton mga, may dati di mga 8. Mga siguro 16. Kung tutuyuon naton, pwede naman ka mo mag-uya, pwede naman ka mag-asawa. Even as young as you are. Pwede man. Kaya iba nga ni nga bansa, ako nakitaan nga youngest marriage ever recorded.
Ma'am kamo, pera pala ni dadan babae, 4 years old. In India, ang lalaki 10 years old. Wala, paano dala rin pa-family planning? Di ba? Pwede man talaga. Kay, kita daw, ni mo mga kabatchmate, may asawa na daw, ano? May uyab na daw. Kasi pwede man talaga. Pero the issue here is not kung pwede, but kung dapat ba. Magkaiba at pwede nga init dapat. Sumiring ka nga ni pwede, it is just based on ability and availability. So, kay available, pwede. Pwede mo himuon. Kay kaya mo man, hindi pwede mo himuon. But when you say, dapat, tama na ba? Nga buhaton mo ito. It hears like there is a standard. Yan, that's who we are. We Christians, we decide based on a standard. Ganito nga standard is godly standard. Ginuhulat natin ang will ni Lord bago kita nagdidesisyon. Amen? That's who we are. In Ecclesiastes, God says that there is a time for everything. Nasa rin ni Lord, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. There is always a time for everything. Kaya ikaw, Bugto, nagmahal ka na ba tamang tao pero sa maling pagkakataon? Malain na, no? Malain. Napapaisip ka ba na parang wari nangyayari ang buhay? Bagat wari pa man nangyayari akong tapos naman kumiskwila? Kaya ano nga bagat wari man progress akong kinabuhi? May trabaho naman ako pero kaya ano bagat wari progress? An iba, may danahira balay. An iba, may sarakyan na ira. An iba, may love life na. May stable na ira nga job. Kaya ako bagat, musta na self? Or napapagod ka na ba? Kaya may mga pangarap kang astaya na di lagyap na tutupad. Or are you waiting for a victory? Are you waiting for a miracle to happen in your life? Bugto, I know it's not easy to be in that situation. But know that the Lord has a perfect timing. Kaya tonight, our theme is entitled, Not now, but soon. Amen. Amen. So, we will be reading from the book of John, chapter 2, verses 1 to 11. So if you already can you may mga Bible ka mo basahan na lalot niyo. The next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, they have no more wine. Dear woman, it's not our problem, Jesus said. My time has not yet come. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Standing nearby were 6 water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, dip some out, take it to the master of ceremonies. So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. A host always serves the best wine first, he said. And when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have the best until now. This miraculous sign at Galilee was the first time Jesus revealed His glory. And disciples believed Him. After the wedding, He went to Capernaum for a few days with His mother, His brothers, and His disciples. May the Lord bless the words reading.
So mga bugto, ang background hini nga aton passage is mababasa naton verses 1 to 2. Nasang dida, the next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. Ini nga wedding, it happened on a Sabbath. Sabbath. Doon nasa rin niya dida, the next day, or other translation siguro yung mga Bible nakabutang, on the third day nakabutang. But how come nga naging Sabbath day in hiya nangyari? Because before ito nangyari, there was actually 4 days nga nangyari kanda Jesus. The first one, according to the record of John, this is according to the record of John la. So, ang unang adlaw, what happened is, ang testimony ni John the Baptist. Nag-testify mga tao about yan Jesus, about the Messiah. Tas, pwede niyo sundan ito mga verses sa chapter 1. Verse 29, that was the baptism of Jesus. It happened after John testified about Jesus. And on the next day, it was when the two disciples were called or followed the Lord Jesus Christ. That is according to the record of the book of John. Because diyan kasi iba kasi iya pag-explain kung paano panawagan mga disciples. Tulungan tayo nga sa Matthew, Mark, and Luke. So according to John, yung mga disciple ni John the Baptist ang nag-follow kan Lord. Didahan nagsiringi John nga that was Jesus. Ini nga umagi kasi nasaringi John nga hiyaan Messiah. Nabatian ito ang duwan yang abot nga disciple nag-follow kan Jesus. Ganito nga duduwa usa dito Andrew. So ini nga mga time tawag era nag-follow era kan Lord. And this was also the time since usa kasi ito nga duwa nga disciple ni John was Andrew. Andrew kasi bugto niya Peter or Simon pa to niya ngaran that time. Gin-introduce niya Jesus kan Simon. Ngan Simon nag-follow liwat iya kan Jesus. This is based on the record of the book of John. So, asya ito naging tawag ira. And on the next day, ikaupat ka adlaw, that was when Nathanael was called. So, upat niya ka adlaw natapos ang chapter 1. Ang next nga verse, which is an aton passage na nasang dida, on the third day. So, since 4 days, ngan another 3 days, so it means nga nangyari ini nga aton passage na on a Sabbath. Nakuha niyo, nasundan niyo? Ngan, di ba, amazing. It is a beautiful picture that God's work has no limit. Because supposedly, the Lord is supposed to be resting because that is Sabbath day. Amen? Pero, the Lord was still at work. He's still on work, di ba? Namuhat lagi hapon niya. Kaya no, big deal ito. Kaya nga big deal ito? Because, actually, the wedding was a violation when it comes to date. Kay unang panahon, ang Jewish time, kinahanglan, kapag virgin nga ni ikakasal, dapat ang era schedule Wednesday. Kung yan na ito natong gina-apply, wala kita midweek service pag may ikakasal. Or diretso na midweek. Ngan, kung widow ka naman, ang imo schedule is Thursday. So, it seemed like, kung Saturday, hiragin kasal, it's like, nauna hira ha Saturday or naorhi. Kasi Saturday naman could happen prior or after Wednesday or Thursday. Diba? So, but the point here is, the wedding was not on time. Warahiya kasked ha isakto kung anong gina-require han Lord hadto nga panahon, han era time. So, ano ba naton makikita din ni? Makikita naton that the Lord still works biskan in the midst of your violation. And that's true. Hatod mga kinabuhi, di ba? The Lord died on the cross for us. Makasasala kita, but it is God who died on the cross. Grabe ang humility ni Lord. And that sometimes, mga bugto, it happens to us. We hurry for something. Nag-ahari kita nga magkamaydan mga butang. Ngan kung diri nga ni nagagrant, naku-compare nato at mga sarili ha iba. Gusto ko, may dana ko yan ng motor, kaya nagsangkay, may motor na. Kay wari ka na, bu. Kay wari ka kwarta. Naku-compare mo nim sarili. Mapapayra, may danera balay. Mapapayra, may napundar na. Hiya ko, kung pala napupundar, baras. Pag nangangarigo ha dagat, nagpupundar ako dito baras.
Di ba, nako-compare natin mga sarili. Ngan ka-open message last Wednesday, di ba, that we should not compare ourselves with other people. And that is true. Pero you know what, mga bugto, anong man talaga nga rason kung kaya ano kita nagko-compare? It's not because we fail to acquire a certain thing in our lives, but because we fail to understand about God's timing. Nangangalimot kita nga, Lord, may daya perfect timing para aton. That's why nako-compare natin at mga sarili, haiba. Kaya mga bugto, it is very important nga maintindihan natin nga, Lord, may daya perfect timing nga imo kinabuhi. May dahil, Lord, right time para magkamay na ka stable nga job. May dahil, Lord, right time para mabilngan mo na imo partner in life. May dahil, Lord, right time para ma-answer imo prayer. Nga you should understand that. Because, kapag maintindihan mo nga, Lord, may dahil perfect time, if you fully understand about God's timing, diri mo mako-compare nimo sarili ha iba. Kaya ano, because maiintindihan mo nga Lord, gintagan ka niya iba nga timeline compared han iba nga tao. Maiintindihan mo nga ang timeline han iba nga tao is iba ha imo. Nga nan imo is iba ha iya. Amen? Kaya mga bugto, ayaw ka waray paglaom. Kung yan na may ginuhulat ka nga something to happen in your life, don't lose hope. Kay Lord nga ni, nag-work hiya wedding nga diri isakto nga schedule. Lord, namatay nga niya on the cross, makasasala. How much more to grant that desire that you have in your heart? For sure, the Lord is going to grant that. Kaya, do not underestimate your waiting season. Ayaw underestimate ito nga season nga aada kaya na. And the place was in Cana. Ini nga place of Cana, it's just a very simple place. And according to what I've read, and Cana is a place nga remote. So, ang place nga Cana is a picture of a humble beginning. Kay simple lang nga lugar, not easily seen. It is in a remote area. Diba? And that's how Jesus Christ started his ministry. He started humbly. Kay Jesus, maaraman niya nga, he has to be known. Habugos na kalibutan. Maaraman niya na, he has to be known, habugos nga Israel. So kung magpe-perform yan miracle, kaya ano magpe-perform pa yan ditong diri makikitaan? Nga pwede man niya mag-perform ditong pinakasikat nga city. Di ba pwede man niya mag-perform dito para makitaan dahil nga hiya talagang Ginoo. Nga may miracle diya, nga nakakay may miracles. He is the Messiah. But the Lord is a humble God. The Lord is willing to begin small. Yun asya dapat lot iton gusto ni Lord na i-imitate naton. Nga diri dayon gusto natin, Lord, third floor dayon. Huy, may nakaatраkuan, rayuma, di ka makakasaka. Lord, gusto ko, kuwan dayon, aada dayon, kasal dayon. Lord, gusto ko, humandayon. Pwede ito, eskwila humandayon. 3 months la. Ay, familiar. 3 months la, may daga nakuha, diploma. Di ba? Bugto, God wants to remind us, be willing to begin small. Kung gusto mo magkamaya din business nga coffee shop, tapos wari ka pa kwarta, it's okay, be willing to begin small. Pag tindalaan ka piha terminal, pwede man. Di ba? Tapos pag makatiro ka na profit, oh, patindog, Love and Secret Cafe. Kung may the big boss, ano mo? Big boss. Pwede man kay mga terminal laan na yun, didila. So, mahal ba yat mga kapya terminal? Di ba? Mahal? Feeling ko tig 50 adad to. Grabe man ito sa lang katimpla 50. Baga, pamati ko man, nabusog na ako. Balita, mahalit mga kapya terminal. Pag binarubiyahe ko nga namo na Manila, ba? Dere na lang makapi-kapi. Dako natin, mag-upay natin mga balay ito yan ng mga paragbaligya kay grabe ka, mamahal, ang laso, may bayad. Nagpakaladkid ka man lang, baka man, ang presyo bagang ginarado mo itong laso. Grabe ka, mamahal. You know what, mga bugto? Use what you have and God will give you more. Manasar nga parables of the talent. Nga may da 5, may da 2, may usa.
Pero ito nga usa waray niya ipagamit ito nga usa. Waray niya naghimong paagi para mag-multiply ito. Pero ato nga iba nga nagpagamit, gintagan pera ni Lord. Kaya bugto, regardless kung ano't may da ka, regardless kung ano lat kaya mo, kung ano lat may da kaya na, ipagamit ito kan Lord. Kaya Lord nala ito, it magmo-multiply. Gusto mo ministry, pero nanliliit ka kay para mo, gusto ko gad umapi akuan, gusto ko gad mag-lead. Pero kay bagan di pa manak nakakahitan isaktong ano. Pero kay bagat kuan man ako, ginliliit mo imo kalugaringon. Gusto ko gad umapi gin serve. Pero hubya man ako. Labog to, pagkuhan anay. Pag armanay nga der maginubya. Ayaw i-underestimate an imo ability. Ipagamit ito kan Lord. Yung tatagan ka pa ni Lord. Hinda mo. Hinuot mga bugto ako, I started naman talaga serving the Lord nga. Wari man talaga. My ministry journey started when I was so, tawagin ito nga, grabe na akong fire pag sharehan word. Kasi, that time nga naging Christian ako, bago pala ako, may da kami kapitbahay. Ganito nga akong kapitbahay, wari na tira nanay, tatay nala. Tapos sa nira tatay, nalakat ito kaya nagtatricycle. So, ang nasasalin, ang mga anak. So, naulit iya tatay, mga sugad ito alas 12, tapos pagka-alauna, alas 2, mabalik na liwat. So, ginchechempo ko ito na, pag wari nga nga niya tatay, nakadto ako ira. Kay pikwanta na magburog to 5. Tapos ato ako nagsishare ako ng word of God kay bago pa malaka to na Christian. Tapos nagsishare ako dito, tapos grabe na ako curious seraduro. Insiniran ko nga, so din yan ako mga insiniran mga last days. Ay para na niningan-tingan dayon. Grabe sa pag-share ko about last days, ring dayon. Uy, pag-Bible study lang, di amon. Grabe. Tapos siyempre ako, di rin man ako maaraman Bible study pa kay bago pa malak na Christian. Nagpinakianak ang pastor. Pastor, ano na ako nahimuon? Paano ako magtitika nga era pag-share? Sugad-sugad din eh. Nasa siya na to, siyempre, hilabay itong explanation, di ba? So sumiring yung pastor ako, hindi ko nangalimtan nga. Sige Vic niyan, ipapaka-istorya ko, ikaw kang kuhan. Kan ate silin na. Tapos, pagka-istorya ni ate silin ako after service, nasa ring ating attend ko ni cell group niyan. Tapos sa chosen ones na ngayon. You know what mga bugto, I started a chosen ones, I was so intimidated. As in, grabe intimidation. Han mga nakad to. But, I am willing. Willing ako. Kung ano man yung proseso, kung ano man manabo dito. Doon na-intimidate ako, doon nanliliit ako ng kalugaringon. Like, literally. Literally. As in, nanliliit talaga ako. Pero willing ako. Whatever training and manabo dito. And you know what? Ito na cell group. It took me, kunhain ako yan na. It trained me well. And that's the reason kung kaya, yan na, nahinga di ako preaching ministry. It's because of the cell group. And it all started with a willingness. Biskan man talaga waray ka, di rin man importante nga talented ka, di rin man importante nga makusog nim lawas, para mabaro ka pag map. Basta willing ka lang, tututduang ka. Sagad lang vertical, horizontal. Di ba? Basta willing ka lang, tututduang ka. Ngan, before, di rin ako maaram nga. Kaya ko ngayon maging projectionist. Kaya di rin ako technical nga tao, di rin ako mga magkuti. But, it is the Lord nga nagbutang haakon dida. And it's a ministry. Ba? Ngan continue ito nato naging lalav. Kaya bugto ayay ko panliit. Kung may daka ministry na gusto mo sudlan, just be willing. Ang requirement lang nila is kung willing ka. Di ra requirement kung ano't imo kaya. Just your willingness. David, ano laan may dahiya before yan naging king? It is only a slingshot. Ba? Before yan naging king? Joseph, before yan naging prime minister, ano na nabuan niya iya? Napriso. Ba? He was enslaved. So it shows that wala talaga madali. We should all be willing to begin small. Kaya biska ni Jesus, ginanak hiya, diri ha mga hotel, diri nga na hospital, maupay ka nga niya hospital. Maupay pa nga kita kay, ha hospital kita. Ako diri ako hospital.
Kuan lang ako tamang hilot. Tamang hilot la. Tapos nangitom. Pero Jesus was just in a manger. Nganan iya family, diri mayaman. Diba? Diri mga kings, normal lang ang mga pagkatao. Mapay pangani ko kay imo ko ang kag-anak, teacher, doktor. Oh, pag anak ka imo bawal ka hapunan langaw. Imagine Jesus ginanak iya manger la because the Lord was so humble. And that's what God wants us to imitate as well. The Lord wants us to begin small. Amen. Nasaring ni Mike Murdoch, whatever you have been given is enough to create anything you have been promised. Kaya ayaw pag-doubt bugto. Ngay, nag-promise man ni Lord nga sugad din mananabo akon. Kaya ano ngayon na ansala ako ini. Wait, kalma la. Kung ano't may da kaya na, enough ito hiya para ma-fulfill ko na nung gin-promise ni Lord haimo. Amen? Nasaring luwat hiya, whatever you possess today is enough to create anything you will ever want in the future. Ito na yung mga gusto in the future. Kung ano't may da kaya na, that is enough. Kaya do not underestimate kung ano't may ada kaya ng mga panahon. Amen? Amen. Now, di kitahan occasion. An occasion was a wedding. Ini nga wedding, it was not really hanira time, diri niya in grande god. It was just a small wedding feast because hinuban invited. The invited was Mary. And we all know nga hi Mary, diri hiya mayaman nga tao. Diba? And parents ni Jesus was not a wealthy persons. Simply lahira. So, ibig sabihin, ini nga ginkasal, perhaps, kay na-invite man ni Mary, sangkay man ni niya, perhaps diri liwat mayaman nga pamilya, nga ginkasal. So, makikita natin nga simply good line niya nga kasal. Just a small wedding feast. Ngan, perhaps, siguro usa ito nga rason, kung kay ano nga, nag-run out ang wine. Kay diri ko dira kayamanan. Jewish weddings, feasts, lasted a week. Hanuna nga panahon, kapag may ginkakasal nga ni, 1 week ito. Oh, nahunaan na la. Diri ka na nga ni mayaman, usa pa kasi mananim kasal. Pamati ko pag ikapito ka lang, nanduduos na dito ni mga kuan. Mga bisita. Grabe, kung magasto yan na magasto nga ni 1 day la, di ba? So mas magasto nga dan una because 7 days. According to what I have read, may da pa kasi tinatawag ng mga parada, may mga prosesyon pa, magre-ready ang lalaki, tapos kapag okay na hiya, maparada hati pakadtuhan balayan babayi. Tapos dirla to normal na parada, may mga kuan nito, may mga tugtog. So ganito may paparade ba? So ganito siguro kung yan na, bakit may pasinulog a daira. Grabe, mahadlo ka dat kuan ano bride. Grabe, kakarasikas ng kuan, bugos na kang lapwas. Tungod lang naging kasal ka. Ka-important mo, grabe. So ganito noon nga panahon. Grabe talaga noon una. At sinabi sa lang, so good talaga ini. Kaya, tungod nga, ang kasal dan una 7 days, kinahanglan, may adequate provision. Kinahanglan ginandaman mo gud ito. Yan na paging kakasal, pero ginaandam. Nasa nga na akong katrabaho, ginkasal na lately. Like, ano mga nagasto? 400 plus or 300 plus? Diba? Or pera pa man ito? Grabe. So imagine kung usa ka semana. Kung maging sugar dot culture yan na. Pamati ko, tamang civil na lang kita. Okay na ni civil, accepted na ini. Diba? Warinan mga dreams sa mga kababaihan. Nga makasal sa simbahan. So grabe ka, mamahal talaga. Hanera kasal dan una. So kinanglan, isakto niyo provision. Dapat diri ka mo magkulang in wine. Dapat di ko magkulang yung pagkaon. Kaya ano, dan una nga panahon, makaarawo dito kapag magkulang ang iyo wine yung pagkaon. It is so embarrassing. Kaya syempre, 7 days ko dito, pakasal-kasal, tapos para man niya yung wine. Sugad ba ito? Diba? So makarawo diya. Actually, a family guilty of such inelegance could actually be fined. Grabe. Wari ka na nga ni kwarta ginpakaon, mapa-find ka pa. So gabay ka na di magpakasal. Grabe. Not providing proper hospitality was considered like a thief. Grabe. So, kung diri kung what diri mo pa hospitality ito nga iyo,
wedding, wala, considered ka nga kawatan. Kaya running out of wine is costly, both financially and socially. Magasto talaga hiya. Diri la kwarta, but bis ka na society. Costly hiya. In a sense nga mapapaawod ka kapag magkulang. Kaya grabe ang concern ni Mary didi. Kaya mapapaawod ko din nga iya Frenny. And iya bestie mapapaawod good. You know what mga bugto? In life, the wine represents hanaton mga dreams. Hanaton goals. Nga, kako-costly niya. Gusto mo magkamay na balay, pero mahal man yan ang pagpabalay. Mahal ba magpabalay dong? Mga kuan man, kailangan may nakagun enough money para makabuild ka in house. Nga di ba kapag aton mga goals, aton mga dreams, ambitions, kapag diri pa nga niya nangyayari, makarawod. Kaya mga tao dito yung sapit, di ba tapos na ito hiya? Kaya wala pa trabaho. Di ba yung mga kapitbahay? Yung teacher naman ito hiya. Kaya ano kuan pala, sugad ini. Di ba nakapasar naman ito hiya? Kaya ano nga, sugad la iniya. Bagat feeling naton, makaarawod. Kapag ito nga mga dreams, trabaho natin gindi-desire, kuan naman tiyan, iya edad, 33 naman ito. Wala lang yap uyab. Grabe ka man. Di ba? You know what? Nangyari niya akon. Time nga, nag-a-apply pala ako sa summer college. Kaya pag-graduate ko kasi 2018, nag-apply dayon ako. Like after graduation, nag-apply dayon ako. Tapos hinihimama, may din dito amon kuan o sa kapamilya nga. Himama ngayon, irang ang like pinabatian. Nga, nagiginakan nila dito nga. Sus, kuno ito na magpapaka, ito kuno na nagpapakatapos, kuhan man lang kuno ito, magpapakatapos mala ito college, hindi makunot magpapakatrabaho, sagad-sagad din eh. Kasi bagat culture lot ito nga, like for example, amon dito area, may dangat to mga nagkaka-graduate, example, bachelor education, tapos mag-ihera before magkapapasar, so bagat era kinuan, so himama bagat hindi pinabati nera. Pero nabaruan ko ito, dire kan mama, hakon mga ate, kay himaman, gina-release niya dito akon mga ate pag natawag. So na akon mga ate, group chat, nababasa ko nga, sugad-sugad din eh. So ako naman, syempre wala man ako pakialam mairo. So ako, nagmiling ako trabaho, kay tungod, na-force ako need, nga makabiling ako trabaho. Not because ng mga tao. So grabe talaga, ungod talaga hiya, kay you know what, didahan mga application period ko pala. May daad to, usa ka adlaw nga, gumawas ako kay, like, di ako sure kung, basta tikat ako to summer college, di ako ma'am kung ano na ito nga process and application. Tapos, tigdala ito may tumapo akon, nasa ring man niya, ano man, nakarawat ka summer college. Ako na-shock ako, ha, Ken? Una-una ko, kaya niya maaram? Grabe man ito na, tapos pag-uli ko liwat, may dalawat tumapo. Ang una, babae, ang kuwan, lalaki naman. Nasa reglote, ano man, kumusta man yung pag-apply sa summer college? Nakuha ka. Hala ka. Grabe. Maaram. Pumati ko mas maaram pera kaysa mga relatives. See, you know, mga tao talaga permitar nagbabantay imo. Nga nag-i-expect imo. May standard dito para imo. Dapat pag nakatapos ka, dapat sugad ka na ini. Dapat pag may trabaho ka na, may sugad ka na ini. Okay, imo anak teacher man. Ipayad nagat na iyo balay. Ba, kaya kung impupurot dalat kwartano. Kaya biskan daw yan ako an. 15 ka andana. Pero it's not that easy. 15 ka andana tapos nalupay na. Ano na you? Diba, pero di rito sugad ka dali. Life always has a process. Amen? So, amaton. So that's why mga bugto, that is something that we should guard. Ano natin mga kasing-kasing dapat i-guard natin. Nga diri kita umabutan point, nga magde-decide kita hini nga butang or himuon naton ini na butang, tungod la kami mga tawo nga nagsiset standard da imo. Remind yourself, you are not a man pleaser. You are God pleaser. Kaya kailangan mag-guard ito naton. Kaya kung diri, may nga to kitahin mga mali nga desisyon. Makakabuhat kitahin mga mali nga desisyon. Haaton, kinabuhi. Ngan hini nga wedding, ang mga guest din ni was Mary,
Mary invited niya din because may dahya relationship ang kasal. And Jesus was also invited together with 6 other disciples. May dapaon ng mga disciples nga na-invite didi. Jesus, na-invite niya diri because known hiya. Kasi this time, Jesus nag-start pala yan niya ministry. Diri pa talaga niya kilala. Na-invite hiya tungod ang iya relationship kan Mary. Nga ng disciples, siyempre tungod ang relationship niya kan Jesus. Mga disciples, ano? Di ba siya ito danay? Gani mama nga ni matindak party. Oh, kay anak ka, may privilege ka. Maka-attend. So, amit ya, they were guests. Hito nga party. So, perhaps Mary was so close to the married. That's why, sugad na kung kay ano yung kako-concern ni Doro. Because may relationship talaga itong maging kasal. Kaya concern na concern talaga yung anak. Waray na wine. So, she was very close. Hito ngagin kasal. Kaya Jesus nag-start pala niya din ni ministry. Ngan perhaps, Mary was involved in the preparation. Kaya kasi Jesus, waray manera didi. Ba, umaten ban lahirahan time na nga ceremony na. Kaya kung babalik ko natin kanina, hal mga first few days, nakatirain iba-ibang events. Di ba nakati Jesus ang iba-ibang events? So, perhaps si Mary kay close manggudiya. Kaya kasi, ang wedding kasi dan una, kapag close ka nga friend or relative, kailangan na adto kahit nga 7 days. So, ganito nera konsepto dan una, nera culture. So, perhaps, Mary knows everything. Nga, unwind, so gadlay nang prepare. Perhaps she knows. Kaya ano na nabu, nasa rin ni Mary, the wine supply ran out during the festivity. So Jesus' mother told him, they have no more wines. Wari na hera wines. Mary knows that Jesus, as God, maarami Jesus nga wari na dito wine. Because Jesus is all-knowing. Di ba? Ngan ni Mary maarami nga Jesus, God hiya. Pero, nagyakan lagya pa Mary ni. Nga waray na hera, wine. Mga bugto, an statement ba ni Mary, mali? Kasi gin-rebuke yan ni Jesus eh. Mali ba ang iya statement? No, it was not wrong. Because she is showing care kaniya sangkay. Diba? Pero kay ano yan naging mali? Because it was stated not in a right time. She was wrong. She was on a wrong timing. Kaya ano, Mary kasi, kilala man niya Jesus, kaya pag anak ka pala, pagburod pala niya kan Jesus, maaram naman niya nga Ginoo hiya. So ibig sabihin, kung kilala niya Jesus, she knows that Jesus is an all-knowing God. Pero kay ano man nagyakan pa hiya ito? Kung maaram niya nga Jesus is all-knowing. Ibig sabihin, ginunahan niya Jesus. That's why ang mga next niya verses, ano niya kan ni Lord? My time has not yet come. Sometimes mga bugto, diri man kita malihan desisyon nga may ada kita. Mali la kita, kay ginhimo tahiya, hadiri tama nga oras. Di na kita nagiging mali. Mali ba Jesus? Mali ba Mary nga gin-approach niya Jesus? No, because maarami Mary nga Jesus can provide all of those. Kaya ano yung mali? Mali hiya, ha timing. Mali hiya, ha timing. Diri Mary mali nga Jesus ang iyagin approach. Kasi kung baga aton latano iisipon naton, perhaps mali ga di Mary kay Jesus ang iya because Jesus was just a guest. Diba? So ikaw, kung naato ka party for example, tapos namimiling ka lumpia, hinumat mo ginaaro ang lumpia, ani mo upod or anag pa party. Diba diri ka masaring dito bisita lang may lumpia pa? Kaya mamumutos ako. Diba diri man? So primarily imo papakianan hino. May party. Oh, kunan mama. An mamahan nag-birthday.
Tita, may lumpia pa. Wala ka makarawat. Tita, may lumpia pa ka mo. Ano may sasawan? Demanding. Di ba? Mary was not wrong. Though Jesus guessed laya, pero diri hiya mali nga Jesus ang iyang gindaopan. Kay Jesus really could provide all of those. Mali lang yan timing. Kay napangunahan niya He Lord. Bugto, right time matters. Nagmamatter it right time. Hindi lahat ng pwede ay nararapat. Hindi lahat ng pwede ay pwede na talaga. And we should consider that. Nag-overtake Mary kan Jesus. Jesus knows everything in the wedding. Maaram ito, Lord, kung ano kadamulaan wine, ano kadamuan food na provide. Jesus knows it because Jesus knows everything. Bugto, waray rason para pangunahan naton ni Lord. Biskang kapasumeri nga, Lord, kay ginhatag ko naman best. Grabe nga nak pag inaram, pero wala man lagi kapasar. Lord, ano naman ako right age? Kaya no di rin pa pwede. Lord, nagsiserve man ako imo. Dapat maedan ako ini. Dapat maedan ako iton. Lord, pure man ang akong intentions and motives. Kaya nuwari pa ako ini nga butang. Bugto, again, there is no reason para pangunahan naton si Lord. Why? Because the Lord's ways are higher than ours. His thoughts are higher than ours. Ito nga imo giniisip, perhaps dirito siyang giniisip ni Lord para imo. Kaya diri naton pwede pangunahan si Lord. Kaya anong gimbuhat ni Jesus kan Mary? Nasaring man ni Jesus, "Dear woman," Charo. "Dear woman, that's not our problem." Jesus replied, "My time has not yet come." Kunya na aton wari-wari na ano ito? Anon dear? Pinalangga? Babayi. So ganitong pagtawag ay yung bababayi lahi Mary. Nasa ring panganiha in LT version. Jesus said, "Is that any of our business, mother? Yours or mine? This isn't my time. Don't push me." Grabe. Ano ba? Ayaw anay, dire pa time. Grabe. Di ba, biskan kita mga bugto, naiirita man talaga kita, biskan papangunahan kita. Oh, amina niyo. An imo nanay, pitsa jis pala, nagiginakan na imo, ani barayad naman dila light, ani barayad naman tubig, ani paralat naman bugas. Mama, wala pa nga ni sweldo. Wala pa nga, di pa nga ako sure, kay kuhan ako, no work, no pay. Wala ka nga sa sweldo. Di ba? Ani mo bugto. Ti, ano ako naman ti ha? Ti, tagi naman ako. Oo, ganda tagan, nanay, kalmanay. Di ba nakaka-irita ito, na-irita kita ito pag mga sagaditon? So every time nga ipapangunahan natin ni Lord, halagin pupush natin ni Lord. So hino ang leader, He Lord kun kita. Grabe ano. So imagine pupush mo He Lord, bakit niyayakan mo nga, Lord, himua ini. Anay, hikitan servant, He Lord and Master. So, ini nga woman nga gingamit, it was actually a polite way to address her. Asya talaga ito't ginagamit dahil kamo sumiri nga, "Hulay, Jesus, wari mong batasan? Kaya nasa ring layang nga babayi." Imagine na lang nga panahon na, ni mo mama, tatawagon mo, "Babayi!" Babayi. Babayi nga nung malabayan ni mo mama, ano nga babayi? Hino ito. Man, nasa ring didihan, usa nga verse nga nakita ko. Actually, may mga verses pa, usala na akong ginkuha. When Jesus saw his mother there and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." So, usual talaga ito maging tatawag. So, yan kung gusto mo i-apply, pwede liwat. Pag uli mo na naman, "Dear mother." "Dear mother." Ano natin sura? Di ba? So, Mary failed because, unang-una, kaya ano nag-fail di Mary? Unang-una, she is just a woman. Woman. Normal lang ang babayi.
Normal lang nga tao para sa aton. Nagfi-fail iya. She is not God. She is not equal to Jesus. Kaya mali talaga that we will give our prayers to Mary for Jesus to be informed about it. Di ba? Di rin kita pwede sumiri nga, Mama Mary, tagi kami buwasin ko sa kasako na bugas. Alayo na lang pagsaring kan Jesus. Di rin pwede, kay Mary tao la ito iya. Parehas la ito iya imubugto nga babayi. Parehas la ito iya imunanay. Tao la ito yung Mary. Nasa rin pa nga niya mga next verses niyan, mababasa natin. Yan, nasa rin ni Mary, do what He tells you to do. So, ibig sabihin, Mary mismo ang nagyakan. Nga kung ano ginyayakan ni Jesus, himuan niyo. So, ano ba ang word ni Jesus? Aada Bible. So, ibig sabihin, in our present time, kung ano aada Bible, asya tat susundon, Mary na ito mismo ang nagyakan. Amen? So, Mary was just a woman, a normal person. Now, kaya ano yung gin-rebuke? Ano naman ang purpose kung kaya ano gin-rebuke kay Mary? This is to clarify that Jesus is no longer under Mary's supervision. Di rin na underan kan Mary's supervision. Because this time, it is already the will of the Father that Jesus is going to do. Di rin na din ni, yes, Mary, mama yan ni Jesus biologically. David, ancestor yan ni Jesus. But Jesus, God yan ni David yan ni Mary. And this time, it is no longer the supervision of Mary that matters to Jesus. But kung ano na ang will ni Lord. God the Father. Kaya di ba in fact, nag-start na nga niya pag-ministry. Nag-start na niya. So amo na ito nagmamatter yan na kan Jesus. That is to let Mary understand that Jesus would already be doing what the Father wanted Him to do. The will of the Father. Kaya ano yung Mary rebuke na ano Jesus? Nasa rin ni Jesus, that time, bari ko kabutang, nasa rin ni Jesus nga, my time has not yet come. Diri pa time. You know what, bugto, right time is very important. Gintatagan talaga ito ni Jesus dakong importansya. Kung makikita natin, ini nga mga senaryo, kita alam, mababasa natin, the leaders tried to arrest him, but no one laid a hand on him because his time had not yet come. Because his time had not yet come. Now the time has come for the Son of Man to enter into His glory. So, ang right time nagmamatter. Diri nananabuan o sa nabutang because diri pa time. Nananabuan o sa nabutang because time na. So, ang right time nagmamatter kan Jesus. Amen? So, kung kan Jesus nagmamatter ang right time, kung ni Jesus naguhulat yan right time, who we are not to. Jesus na ito naguhulat niya, pero kita, kaya ano diri kita nakakahulat danay? Kaya ano abrupt kita danay? Mugto, what does it mean to be in a waiting season? Ano ba ibig sabihin nito? You know what mga bugto? Kung yan ang may ginuhulat ka, if you are now in a waiting season, it means that you are in a gap. Kasi kapag ada ka waiting season, ada kahit usa nga gap. Gap han kawarayan. Okay? You are on a gap between han kawarayan ngadtuhan pagkamayda. From having nothing to acquiring something. Okay? That is in a waiting season. So yun na kung may ginuhulat ka nga manabuhay mo kinabuhi, you are in that gap. And what does it mean to wait? Ano ba it waiting? Unang-una, waiting means allowing God to work. Waiting means allowing God to work. Na ano Mary? Do whatever He tells you. Mary na ito nagyakan. Himua kung anong gimpapahimo niya haiyo. Had a message version. She went ahead anyway, telling the servants, whatever He tells you, do it. Grabe ang response ni Mary, kauupay. Wara hiya may ginyakan nga word. Wara hiya umatukan Jesus. Kapag saring ni Jesus sa iya nga, diri ko pa time, ginrebuke hiya. Pero Mary wari sumering, nakita ka na nga, wari na nga nirakuan. Di ba? So makikita natin nga Mary, she is a mature Christian.
Ay, mabits. Diba? Siguro, mapinala talaga yung Mary nga, mature yung Kristiyano. Siguro na atin din niya discipleship training. Umati ko nakadinig ka kulop. Di ba? Kasi, she is mature kung paano kuan niyahin, kaya na niya mag-accepta rin mga magsakit. Mag-rebuke ko dito. Hikita, pag na-rebuke ka ni mo leader, ano man mo response? Pag iniisgang ka ni mo mama, na ano ka man? Hagi mama, kay kuwan udog, sugad-sugad din ay, immature Christian. Nasar nga ni Mamits Kakulop. Di ba? Sabi ni Mary, matured yang pagka-Kristiyana. Matured ni Mary. Wari ya complain. Ano niya ginbuhat? She just went ahead. Mugto same straw aton kinabuhi. Kapag diri pa nga nangyayari, it certain nga butang nga imo. Keep going. Sige, serve la kan Lord. Padayon na ministry. Padayon na imo pagsimba kan Lord. Padayon na imo pangalagad kan Lord. Just keep going. It's not your business to fulfill your dreams. It's God's. He Lord ito magpo-fulfill para imo. Just keep going. Ayaw pagreklamo kan Lord. Pag na-review kita nat mga leader, how do we usually respond? Nayaknan ka na ba ni mo leader? Or may ginsarit ka ba ni mo leader? Tapos nayaknan ni mo leader nga, dere pa pwede. Familiar. Familiar. Hino na naka-experience? Ako pala. Di ba? Grabe ito nga, kuha na imo. Kasi, you know what? Kailangan ma-submit talaga kita. Yan ma-discuss ito natin. So, dapat wari kita complain. So, when do we allow God to work? Sano ba natin nayayakan nga, ginaalaw natin ni Lord na mag-work ha aton? That is when we listen to His Word. Again, listen. Dirila nakabati. Listen. Mas mabugat ito. It involves application. Ano siya itong gimbuhat ni Mary? Si Mary, didang ginyak na niya ni Jesus. It's not yet my time. Namati hiya. Sanglitan iya respond. Nakitaan naton nga, maupay. Kay, nagpenetrate ito ayahin maupay. Nga rebuke ni Jesus. Mary showed faith in what Jesus said. Anong ginyakan ni Jesus? Wari man ni Jesus magyakan nga, sige, bubutang, igta-turn ko na wine and water. Wari man, di ba? Anong yakan ni Jesus? It's not yet my time. Paano nato nayakan nga, Mary was having faith? Kay because, nagtapo diya kan Jesus, biskan diri specific, ang ginyakan ni Jesus. Same straw aton kinabuhi. Nakabasa na ba kamo Bible na nasaring, Erika, magkakamay da ka usa ka anda nga balay. Di ba waray pa man? The Lord has a general promise nga mahihinga upay ka. What you need is trust. What you need is faith. Manan siya itong gimbuhat ni Mary. Ayaw paghulat na makabasa ka Bible nga. Makakauyab kahin kuan, pinakamahusay bugos na kuan, katbalogan. Waray ito dito Bible. So, kinahanglan natin, we need faith in the waiting bugto. Habang naguhulat ka, kinahanglan may da ka pagtuo. Kinahanglan may da ka faith. Ngayon, mananabo ito when you listen to the word of the Lord. Mary was focused on Jesus. Not on the situation, and not ha ibang tao. Wari yan, nag-focus sa sitwasyon nga, wari na wahin, mag-ano ako, kuha na lang ako dito manananggot. Man, pupuga na lang ako grapes para magkamayda. Wari yan, mag-focus ang mga tao, maka-around man, umatin pagodan kuan. Principal sponsor. Kung pagodin ni Mayor, pagodin ni Akena. Wari yan, kuha ng tao. And that is how our faith is being strengthened. Kapag diri kita nagpo-focus sa situation, nga diri kita nagpo-focus sa tao. Kapag nagpo-focus kita kan Lord, the more nga na-strengthen it aton faith. Nga the more na nagpo-focus kita ha tao, the more na nawawarayan kita pagtuo. Kaya ayaw kita pag-focus ito ng mga tao nga, pressure lat ginihinatagai mo. Hala, kay kuwang ka na, dapat sugad ka na hini. Anay, diri ko na kung focus. Kadasig. Diba? So, diri dapat tao natin focus. And we can say that we allow God to work when we submit to His will.
Kapag nagsasubmit kita, di ba kakulot, gin-discuss pala ito aton ng discipleship training. You know what? Mary took the rebuke submissively. Nagsubmit niya kay, that's why nga ni, waraya reply. Kaya nagsubmit niya. Mary allowed God to do whatever He pleased. Ano niya kan ni Mary? Whatever He tells you, do it. So, ibig sabihin, gin-allow niya, nga kung anong gusto ni Jesus, asyan mahinabo. Ngan while waiting, sugad kita iton. We allow God to work. Hanahayaan naton nga Lord, kung anong iya gusto, asyan mahanabo. Kaya di ba nasa nga discipleship training kakulop? It's no longer I who lives in our lives. Ba? It's all about Christ na. So, since we are Christians na, we are already under the authority of the Lord. And it is His desire, it is His will that should be followed, that should happen in our lives, not ours. Amen? So, ansya Mary replied an answer of peace. Ikaw bugto, paano ka ba na-respond pag na-review ka ni leader? Nauba ka ba? O kuhan ka, pangaralan ka ni mo leader, tapos very softly, na-review ka ng piso. Pagka next nga service, wari ka na-attend. Immature Christian. Di ba? So, we should take the rebukes submissively. We should take the rebukes submissively. Mary just obeyed the Lord. Ginsunod lang niya, Lord. Go lang. Bis ka na-rebuke, bis ka nasakitan, go laya. Nag-submit, nag-obey la, Mary. Mugto, the more that you listen to God's word, the more that your faith is strengthened. And the more that you submit to God's will, the more that you are guided. Amen? Kaya, allow God to work in your life. While waiting, just allow God to work. Ikadua is, waiting is a season to build yourself. Itaan natin na next verse. Nasa rin didi nga, may ada ko no 6 stones water jars. Okay? Each could hold 20 to 30 gallons. Nga naghatag ni Lord instruction, fill the jars with water. When the jars had been filled, He said, now dip some and take it to the master of ceremonies. You know what mga bugto? We are like these jars. Para sa kita hindi nga jars, who needs to be filled first before something would happen in our lives. Kailangan ma-filled anay kita ni Lord. Ma-filled anay kita ni Lord. Kasi, you know what? Diri mangyayari itong imo dreams. Diri mangyayari itong imo goals. Kunwari hi Lord. And wine, the water turned into wine because of Jesus. Man same ito haaton. Ito nga aton dreams, mafulfill na ito because of Jesus. Kaya it's important na ma-filled anay kita ni Lord. Maging ready kita spiritually because success is also deceitful. Deceitful it's success. It could also harm our walk with the Lord. Sigurado ka ba? Kapag makauyab ka na, Lord, lagyapan mo number 1? Sigurado ka ba? Kapag may balay ka na, makakag-serve ka lagyap kan Lord? Sigurado ka pa kapag may stable ka na nga job, makakasimba ka pa? Di ba importante? So that's why, kinahanglan spiritually ready kita. Kinahanglan ma-filled kita han presence ni Lord. Nga, whatever happens, biskan maging billionaire ka na, Lord lagyapan number 1. Amen? Kaya importante na, you need to build yourself. Waiting is a time to prepare. Time ito naton to prepare. For example, ang imo dream is ikasal. So habang naguhulat kan kasal, pagtirok-tirok na. Di ba? Kaya magasto ka kung magpakasal ka. So, waiting is a time to prepare. So kung gusto mo na magka-jowa, habang waray pa, pag ayos-ayos na. Kaya di ka nga ni magkuro-karigo, di ka kakarayago ni crush. Ayos at im kasing-kasing. Ayos at im postura. That's true. Di ba? Do, secondary na lang ito hiya,
Diba? Importante talaga dapat you are built up. Dida kan Lord, mapait imo kasing-kasing in. Factor lot it out, syempre. Syempre, di ka man kakaroyagon ni mkuan. Rare la ito nga kakaroyagon kabiskan may amoy. Diba? So, dapat maram kagip mag-hygiene. Mga karo-karigo gyap, biskan mausa na lang ka bisis, sige. Kada adlaw. Grabe na usa na lang ka bisis. Diba? So habang wari ka pa yan nakuan, prepare gihap. Oh, sudlay-sudlay gihap. Diri to nga pagtatapon nimo imong crush ning book pero mila nagrarayang. What feeling lugodit imong crush iglolopad mo hiya. Pwede ra lugodit ha imo. Diba? And we learned that lot. May naman ito mga story sa Bible nga nag-aayos giyapan mga babayi. Diba? Mga lalaki as well. Ayos-ayos din pag may time. You know what mga bugto? It mga concert, they invest hundreds of hours before maging successful. Ito sa nga concert. Pacquiao, diba? The world heavyweight champion boxer. Grabe ito nga training. Diri tiya makadtuharing kun wariya kuan. Wariya mag-train. Ba wariya training. Actually, according to Mike Murdoch, champions do not become champions in the ring. They are merely recognized in the ring. Their becoming champions happen in the daily routine. And that's true. Pag maging successful ka na bugto, diri may tuwa siya nimo ungod na success. Ang ungod mo na success is an imo hard works. Ito, recognition mo na lang ito nga naging successful ka. Diba? So that's why, ito nga mga boksingero, di ba? Mga boksingero kita, Didi? Mga boksingero kita, di ba? Ungod dito, di ba, mga boxers? Nga, imo pagiging champion, recognition na lang ito dito haring. The fact kasi is, diri ka talaga magdadaog haring kung di ka nagtitraining. Kaya maintindihan nato ni Kuan, ni Hinatoy J, MJ, di ba nga, niya pag, kakaiba niya pag Kuan, push up, may pagliko, may pagberikis nga di. Di ba? Grabe na push up ba? Push up pa ba ito? Di ba? Salit maintindihan natin nga, Kuya Lems, nakikitaan natin na park. May bakal. May bakal. O radera permit bakal, nagtitinuwad-tuwad. Kaya part ito era preparation para nera physically fit nga mga lawas. Diba? Part itong preparation ng healthy nga lawas. That's how they prepare. Oh, bakit ba? Hindi ka pwede magreklamo kay ikaw wala kang inihimo na kuwan. So dito para lawas, di ba? Siguro ay mo makikita nila, inaano ito ira? Nakikinom na rin dito. Manuwad naman ako mga bakal. Di ba? But it's their way to prepare kay right to field. Example, MJ, boksingero. Oh, it's his way to prepare. Kaya di rin tiya makikigsuntukay kung wari tiya training. Makita, magkakababri. Di ba? So, as yet at aton life, you know what mga bugto, the fact is, Noah waited how many years before the flood came? So, para ibang tao ba ganyan, uwat? Ano ito iya? Nag-build man yan ark, tapos ato pa kuda bukid, tapos kay iya na di na bumaadlaw man. Diba? What if ikaw bugto sa Mering Hillard nga? Pagka di mo ha-eskwilahan, like mapaso, pagka di mo eskwilahan, pag raincoat. Oh, mag-raincoat ka? Makitan ni kuwan, master nga ito bagakon uwat. Diba? But Noah has given his full trust to the Lord. Nag-build yan ark. Ngan pero ani ka years bago na umabot ang flood. Jesus, nagtikang iya ministry, maram ka mo, pero na niya edad, 30 years old. Ikaw bugto, di na naging, pero ka nakatoy nga Kristiyano, di na nag-ministry ka. Pag nalupigan mo pala ni Jesus, 1 year ka pala na Christian, may ministry ka na. Jesus, it took 30 years before yan nag-start ang iya ministry. Abraham, 25 years before yan nagkaanak. Joseph, 13 years bago ito nga yung mga dreams na ungod. Jacob waited for 14 years before totally niya makaupod Rachel. Of course, aton pastor. Waited pero ka years before he get married. Diba? Grabe nga example. Amen, pastor. Pero ka years, pastor, 32? Ako 42. Grabe na pag-inula. So, bugto, what if ikaw yan na? Pero na edad, 18? What if sa Mering Hillard? Okay, ikaw 22. Okay, 62.
Grabe. Wala na, diri. Opo na. Di ba, di kita maaram, yung Lord lang maghahatag kung nino para aton. Okay, let's wait. So, just wait mga bugto. Ay mga bugto, while you are on a season of waiting, took time to prepare. Take your time. Pag business na ikaw, para mag-asawa ka na nga, may business ka na. Di ba? Pag tirok na, para ikasal nga ni, madali na pag-organize. Pero mga bugto, most importantly, dapat natin nag-prepare isa natin spiritual. Spiritual talagang dapat natin i-prepare. Kayo, 30 gallons, imagine, nasa ring mandidi, ini nga mga stone water jars, kaya niya magkuha in 30 gallons, makasulod din 20 to 30 gallons. Pero, magkakamay da ba wine kunwari Jesus? Di ba, diri? So, ibig sabihin, biskang pada ako timlawas, kunwari ka Ginoo, perdi ka, diado ka. Biskang gaano ka pa kayaman, kunwari ka Ginoo, wari to gamit. We need Jesus. Kaya, more importantly, we need to be spiritually prepared. Because the fact is, a success without Jesus or a success without God is never a success. Never a success. Ang siya ito may mga tao nga mga magyaman, artista, celebrities nga, ada naman iratanan, mayaman and all, pero di rera totally happy. Di ba? Even ni Justin Bieber, and before niya life, as in, down na down, depressed and all. Kaya wariya Jesus. Do, damon niya kwarta, pero di riya totally happy. Di ba? Di riya totally happy. Depressed niya mga tao, ang ginyayakan ng ibang tawa iya, up until nakilala niya si Lord. Nganya na nakilala na iya kan Lord. And according ako nakitaan nga documentary, what changed Justin Bieber is God. Si Lord na nag-change siya iya. Nganya na, yan na niya nabilingan ng ungod nga happiness. Regardless kung may da ka o waray, you are happy because you have God. And God is your everything. Amen. Lastly, our next point is waiting needs persistent hope for God's best. Amen? Kinahanglan, anaton hope, nagpapadayon. Nag-hope kita, han best ni Lord. Kaya, kapag ada ka waiting, you are in a certain gap. Diba? And while you are in that gap, kinahanglan an imo paglaom, bugos. Dapat an imo paglaom dito kan Lord, nagpapadayon. So, nasa ring didi, basahin na lang natin ng verse 10. A host always serves the best wine first, he said. Then, when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. Kaya natin nasa ring nga God's best. You know what mga bugto? Kita, ang ginhatag ni Lord, the best. Ba? Say the best. The best. Asya to tigahatag ni Lord imo. Kapag i-endure mo ito nga waiting season, the best ito ya. Actually mga bugto, ang culture kasi dan una, kapag kasal, it una kasi nga gin-serve is ang mga mag-upay nga wine, ang mga halo, ang magrasa and all. This time, nasyak ini nga host. Nasa ring iya. Di ba usually, ginauna man paghatag ang the best nga mga wine. Pero ikaw kuno, you have kept the best until now. Kaya dan una kasi, ginuori iton mga less expensive nga wine, asyat ori nga gin-serve. Dan una. So knowing nga nag-run out na nga ni wine, ibig sabihin, di rin at magrasa nga ada, kaya naubusan na nga ni, di ba? So paano pa magiging marasa? So pero di din, na-amaze. The best nga wine lagyap an na-serve. Up until now, tikatapos ng ceremony, the best lagyap nga wine. The best only comes out kapag aadan presence ni Lord. Ba? Kapag aaday, Lord. Didi aton baliktad. May party nga ni. Niyan na di nga magrasa niyan. Niyan na di nga mga mahal kay tikuan, pati abot pa ikuan. Ang ninong ni kuan. Di ba? Baliktad. Kaya anatong kasi motto, save the best for the last. Sanglit, ito lanay katihala dito. Yan na din ang mga kuan. Balik na dit culture at mga Pinoy.
The best wine came out because of Jesus. The best will come out through God alone. Kaya bugto, ayaw pang hinayang nga naguhulat kaya na kan Lord. Kaya tigahatag ni Lord imo, the best. God's product is always the best. Waray Lord product nga diri best. Always ito the best. God's product is always pinakamaupay. Kaya bugto, the process might be too long. And that's why we should not just hope for God's best, but we should have a hope that persists. Diri labas nga hope. Kaya it process, waiting, from the word wait, maiha good ito. Di ba? Nadiri ka nga ni nga, ani mo ka textmate, hain ka na. Di na on the way na ako, pero na buhat pala. Di ba? Na-stress good man ako ini iya, kay maharam good la ako ini. On the way ko no, pero naghihiramos pala ini. Di ba? Certain hours lang nga nito. So how much more ang mga dreams natin nga maiha pa ito nga panahon. Ba, the process is too long. Kaya kinahanglanan imo hope, nagpapadayon liwat. Diri an hope nga yanala, kinahanglan nagpapadayon niya. Di ba nasa ring pangalan o sa nakanta? Very familiar kita ini. Nasa ring nga, ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Diba? Masakit ako. Ano mga kanta? Ano may dapa? Kuha nini, gutilay ni. Sarang niya, ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi pighatit kasawian. Diba? Grabe itong encouragement. Ang pangarap mo ay makakamtan basta't maghintay ka lamang. Diba? Grabe. Basta, ang pangarap mo ay makakamtan basta't kaya, sige mo sapit bugto, maghintay ka lamang. Amen. Bugto, before I end mga bugto, very quickly nala, I would just want to share to you. Usa nga moment anak life nga naghinulat ako. Kasi rin niya jowa, no? Dere, ibala. Alangan. Dere, balita mali. Ako na yun eh. Dere, waray ito na jowa, waray. Erase. You know what? There was one akong life. May ako usa na butang nga ginulat. And it happened 20 years. And you know what is that? That is to hear my father saying to me, I'm proud of you. Ano ko kasi tatay, he is a tricycle driver. Ngan bata pala ako, hitate kasi labot lang nga diri expressive, diri lot supportive. So akon talaga, I really wanted my tatay nga maging proud gud akon kasi syempre mas close ako iya kaysa kan mama. Mama permi na attend. Hitate never talaga attend meeting, induction, recognition, elementary pala ako. Nakakasabit ako honor, sabit la. Dari kasi gud ako ito nga too much nga baltok, so sabit-sabit la. Never talaga ti tatay umattend. High school. Pag high school ko na, syempre diri na ako api honor. Kaya elementary nga ni, sabit la ako. So high school, kasama rin ako Miss Kuila karadamong baltok. Actually may dakdi classmate ko in high school, Himauris. Baltok ito iya. Classmate ko ito iya. As in, mga grabe talaga ito yung mga baltok ito yung dito, akong mga classmate. Tapos, ako talaga, direct na honor, pero ginahatag ko na best nga makakuha ko dag ko na grado. Sa lang ibubuhat, hatagan na nga ni card, make sure ko nga dapat makita ang grado ni tatay. Kaya gusto kong mabatian naman lang dag ko man yung grado, okay man yung grado, na pasar ka man. Di ba? Mga simple lang nga sa ganito. Because, believe it or not, hikita ng mga anak, gusto natin ma-proud parents sa aton, right? Di ba? We want to do everything just for them to be proud of us. So, fast forward, waray. Graduate na ako. So, pag college, by the way, 4th year high school ako naging Christian. Pag college ko na, mas naging makuri pa itong akong goal para hiton nga akong personal goal. Kaya ang pinakauna nga tao nga nag-oppose sa akong pag-eskwela college was si tatay.
na diri yan umiskwela ako college. Kay para iya, diri kaya ng pamilya kay sugad laton niya trabaho and all. Thank you Lord, Christian na ako. Thank you Lord nga Christian na ako before paggawas kon high school. Nga, though it became more difficult, mas determinado naman ako. Kay kaupod ko Lord. What I did is, I applied for scholarships para is ko ang feeling ni tatay nga, tay, okay na, mapadayon ako college, kaya may mga scholarship ako naging applyan. Kuhan ini, di rin kayo magbabayad. Pero all that I have was just a trust and faith kan Lord nga, Lord, kaya mo gud ako ini, intikangan mo na maka-school ako, kaya mo gud ako patapos. Asya lahat to honestly and may ako. So, alin na, nakagraduate na ako college. Thanks God, umattend gapi tatay. Pero umattend pala. Anakon goal is, mabatian ko talaga nga, nayakan niya ako niya, proud ako imo. Pero this time, in college ako, Christian naman ako, I was doing this not for myself anymore. But gusto ko kasi patunayan ganda mamang tatay, especially that time nga persecuted ako duro. Nga, the God that I am serving is a good God. And what I want them to feel, gusto ko makatapos ako kay karuyag ko, maabat nira nga it life of my abundance. It life diri puro kakurian and all. May abundance because may Ginoo. Nasya na akong gusto mapil. So college na ako, 2018, I graduated, asya na miling dayon ako trabaho. Tapos nakatrabaho ako, nakagraduate, nakatrabaho, tapos nakapasar ako, board exam. Waray lagi pak nabatian. 2019, and date was, take note ko talaga date, January 7, 2019. This was the first and the last time I heard my father saying it. Kay the same year, liwat yan na wara. Ngan yakan ito niya akon, di dan time nga, bedridden na hiya. Ito nga moment kasi, schedule ko talaga nga, ining out, adlaw. Diri ako masulod. Diri, para payak no niya ako niya, proud. Diri masulod tungod gusto ko siya ni tatay, kay naaabat ko nga mawawara na hiya. Gusto ko tatay siya gusto ko ma-receive niya Lord as personal Lord and Savior. And that happened. So, siyempre, istorya na kami. And I was saying na tanan nga, siyempre, maaram ka, ni mo tatay, maaram ka good na mawawara na. So, inyakan ko na yung tatay nga, tay, biskang parang tricycle kala, proud ako kay mo sobra. Kaya you know what, nakikitaan ko tatay, pag nauli nga niya ako, college ako, pag nauli ako, eskwelahan, kapapaso duro, nakasakay ako haluyuhan motor, nakikitaan ko tatay, patag, nagdadrive kay tricycle, kapapaso duro. Mas grabe gin ka crush duro na kasing-kasing nga nayakan talaga ako, mamimiling talaga ako maupay nga trabaho kay nadiri ako nga forever ko makikita anak tatay nga sugaditon. Ba, nga ni tatay, dirti maaram nga siya to nak mga kuan, goals para ira. So, di din mamamatay natin tatay. Grabe, pinanangis na kami duha, baka kami mga kuan. Nanangis kami duha kay syempre nagyakan ko na iya at last nayakan ko na iya kay syempre lalaki diri gud dito to expressive, di ba? And you know what? Grabe ka fulfilling. Mabatian, hausa nga diri expressive nga tao. Aniya gin mimin para imo. And you know what na ano ya? Proud ko na ako imo. Nga pinagmamalaki ko kuno ikaw. Niya kaniya akon. And it reminded me of all the hard works nga akong gimbuhat para ira. And maybe, siguro masaringan iba nga, oo, nakabati man nga niya, nga proud niya tatay, pero it was too late naman na because his father died already. At mga bugto, I didn't consider it as late. Para akong diri ito late. Kasi, diri ako magiging sugat ka determinado. Kung early pala, ginpakita na ito ni Lord akon. Ginhatag na ito ni Lord akon. I will not become as determined as I was kung ginlet dayon ni Lord nga mangyari iton. Kaya mga bugto yan na, do diri na ni tatay na experience and mga little success nga nahatag ko para family. Ana akong gimbubuhat is ginfo-fulfill ko kung ano iya ginbili na akon. That's why kung nakadi ka mo last ko na preaching, di ba? I testified about my younger brother nga nagpipinasaway akon. Asya nga suga diton akon grabe na pag-fight for them because right on mga gimbili ni tatay akon. Ayaw pagpabay hibiblit niya ni mama. Duwa ito yara. So that's why I was still motivated to keep soaring, to keep dreaming and fulfilling my dreams. Because asyaton para akon, diri ka din importante nga asya tatimon, pero haakon kasi, asyaton akon motivation para kumbaga para haakon, napapa-experience ko lagi ap kan tatay, kung anon waray na niya ka-experience, tungod kay ato na yakan Lord.
Kaya mga bugto, wala imposible. Imagine, 2 decades before ito nangyari akon. 20 years. First and last la. But it happened. Kaya kung mga bugto, kung may mga goals ka mo, ay yung mga kinabuhi, ayaw ka mo pang hinailoob. Keep fighting. Huh? Kaya ako, wari ako iba natudlok ang tate kundi Lord. Tay, nasugad ako ini tungod kan Lord. Nasugad ako ini kay grabe ang influence nga ako nasudlan. Because I was the first to graduate in the family and to find a good, mauropay nga trabaho. Ngayon, wari ako iba naging tudlok kundi Lord. You know what mga bugto? Like in the story, when you fight in your waiting season, may show niyo ang glory ni Lord. May papakilala niyo nga, Lord, ungod. Nga, Lord, the best. Kaya whatever you have right now, mga bugto, that is placed within you. Celebrate them. I-celebrate ko na not may da kaya na never waste your time nga i-prove ba ibang tao nga sugad kahin nga sugad ka ito. Focus kan Lord. Keep waiting the Lord. Allow God to work. Build yourself and persistently hope that God is going to give the best for you. Amen? Ang imo desires, ang imo goals, ang imo dreams might not happen now. But I believe very, very soon. Amen? To God be the glory, mga kabugtuan.